Berak teti pembantu. Berak teti rosoro. Mulai lorong teti ayah sepal ke setia. Sepakun abak tak kelim ongke pangkat. Ala ko kapak hemu tak ada peningkatan sekali. Sepakun teti pembantu. Andi kanca laili tak pati boceng. Masa engkau masuk pukul beluk pukul sebolo gitu dah. Ayo lek kerja sama lek. Kan lah pada narema bogion kak. Tabak jera lu. Engkau pada ndak nang atas ndak nang bawah ndak. Cencian. Iya. Ada ngosokan. Ada. Ada tokaran. Ada. Montak napak kabek toh tak oleh ambu. Oleh ambu. 2000 deja kabun lao. Iya kan? Seurem aja. Kintungan. Oh iya iya iya. Saya menang akintung, saya kalah ikintungin. Engkau ya lu ya? Iya. Engkau bila rasa mata pokok. Apa jeng bon? Bor Islam li. Muntuk bon. Boh. Muntuk dua re. Reng muntuk, reng apa jeng tahu antarana najis bentak najis. Oh iya iya. Orang apa jeng masuk ke jeding. Iya iya. Kun sena pak keluar pas patek cilet sokona. Najis apa njo? Kojong masuk ke jeding ngelau. Masuk ke jeding ngelau du. Kun sena pak keluar patek cilet sokona. Najis. Cana siapa najis? Najis li. Lopot. Najis. Mun ngaji dia bon make bojong tak sah bon. Mak tak sah. Can colon siapa najis? Colon kok. Tak bisa lopot. Boh najis tak bisa. Mak najis sekieu. Boh. Apa jeng bona? Iya engkau kemarin ngelau tu. Masuk ke dalam jeding. Masuk ke dalam jeding Kun ngelau tu. sena pak. Kun sedopa. Patek acilet sokon. Beni acilet sokona, ben acilet sokona tibi. Sokon tibi. Acilet sokona tibi ben ngala odu, pas pate acilet sokona tibi beni sokona bona. Mana jis? Can colon siapa aja? Iya nya. Hah? Iya nya. Oke bor colok. Nah, bon. Boy mak acilet sokon ra pate. Bocor enta acilet sokona ben sokona tibi pate miyang tibi. Jongan kak ada kak? Hah? Jongan kok saya. Jongan apa? Ya aku letung ya bodoh di sini. Iya, marena gendung kok entar ke jongan. Kan gila lah janji ada ngosoan ada pegelan bila lana pak kabak toko tu ambu jongan kok. Lala bola lo. Molo lo engko. Ya tengah poton kok. Bo tak ora jareng kok nama kabak tona jongan. Bang adan fakta pegan jongan. Mana kok belum? Kok belum? Marah. Jaran. Bah. Joron jangan kita apa tebak joron. Aku lopot engkau. Adam. Ba, antos dulu. Area pasar lebor. Iya. Pasar. Pasar Anom. Iya. Baik pasar Anom. Mai rambu kah engkau menabit dulu kah? Bah, ini ngaki gelo. Kok gelek sakit jo. Sret langsung napak sih bon di pasar ki apa tak boleh ambu engkau. Milan kan kok tak tahu din bon cepet gelo. Jadi tak bisa dimengerti ya. Pasar Anom. Iya. Maki pasar Seta Anom, pasar tua. Iya. Lebor. Ambuang kok lanjut. Bah, ini ngake dulu. Pasar jadi lebor li. Iya. Tengahan berapaan? Marah kok gendung. Marah. Pasar Anom. Iya. Pasar jadi sabor lebor pasar. Jadi pasar Embi apa pasar Pasar Embi, pasar Ajem, pasar Tapai. Sebenarnya pasar. Pasar Anom lebor. Tengahan berapaan? Berapaan di tengah? Saya tengahan jera. Boceng apa room? Tak tahu, rabu kok nggak tengah pasar beda apa nih? Jadi ya sih. Marah gendung kok. Bodoh orangnya? Tak bisa. Bodoh orangnya jualan? Tak bisa. Bodoh orang rombongnya bakso? Bentar lo, bocor. Bodoh orang melembi? Kamu jom malai boleh jom? Mun salah, cok malai. Cok malai nak. Tak bisa lopot. Apa? Tengahnya pasar. Iya. Bodoh esa. Mau ngocap bodoh esa bu? Coba bener nulis PASAR nggak tengahan kan S. Marah. Lulu. Coba nulis ben. Lu gelun kilo kan pasar buri. Iya pasar siapa tebak. Iya. Nah, ingat tengahan beda. Mak mau dapat desa ini mama tak jelek buru. Coba nulis PASAR pasar nggak tengahan kan S. Marah najuri. Marah.
tebak-tebakan tak positif ya. Aman tak positif. Oh, roce ban. Kok pagi kau caro? Cewek. Lajak tu yakin kau tak potong boleh ni. Meninggal. Biasanya kopi susu. Tanda apa dia? Apa kalau kau dia? Minum susu kopi. Majikan dia tengah. Minum susu nih kan lempo. Minum susu cara apa? Betul kau minum susu? Iya. Untuk demi Roma rakora apa dulu? Itu pak colok nawa na rekening minum rakora wana. Kemana ngolok? Neng, kemening ya. Hari ya aku kamajikan ada apa tepat. Olok. Putri dah mah putri. Kema putri dah. Legian keluar aprian degian. Putri dah mah tak jaga bona. Sekolah pak. Hah? Sekolah sebori kira tak ada paleman. Apa nak sekolah sebor? Bahasa jawabannya Cok cek ring malam apolong beneng kok bona. Iya. Buru pada beru bahasa buru. Awen bener orang kepatian. Ya. Apa man? Jong. Area beda parem peken kaya. Om. Kiwa. Tak mari belekat lah nyaut. Area umpama ning area Tina ta ya, area Putri. Umpama beda rek alamar ya mbok nandek kareng sedek remah. Apakah orang pinter kek? Apakah orang soki? Apakah orang pendidikan? Mun kaula. Iya. Kau orang sampote dumba. Raja rezeki aku. Mang mau cara jadi kena dengan pote dum Kok kelok sampai natanya kelunan apa orang tedum nikah mak pas raja rezeki kan kau tua tanya sampai. Iya apa? Orang tedum nikah bagi. Iya. Bila pun baca turunin wahyu. Iya. Angai di nomor 4 lo beli bas berapa juta. Ya, ada wahyu tak turun Tepat ya. kalau nabok najira burung tahu leh. Burung maksiat jira ilalang pemerintah agama. Area nomor buru dah. Mas Andi. Iya, berapa, Dek? Arang Ria Mas. Iya. Putri Bentinara membareng ndak barak temor ya Mas. Iya. Orang Soki tentang Kak Soki ndak ya Mas ya. Boy, siapa long dulu? Apa long ben tarik tanah dulu? Bisa. Cocok. Pak Gojo. Mun pedoman kula, Pak. Hah? Mun ka pedoman kula. Dia tarik tanah berema. Apa long bentare tanah Pak kon rokun dengan taretan ya nak ya. Cok tokaran dengan taretan lo. Mun itang ngalep Pak atau karan kabel kan kok sapa sing ngaduk padar sapa laili. Itu Pak Gojoloken ben kok ben. Mun ka pedoman kula, Pak. Iya. Kula mun ka orang soki. Iya. Tak cocok. Berema secocok. Kapong gebe tak cocok. Berema secocok. Ka orang tani tak cocok. Secocok berema. Ka orang si banyak pesen. Ya nek Soki nyamana sok. Kadang orang soki tak ada pesen. Kau boleh sih satu. Iya ting larang soki banyak pesena bona. Caca benjeri ya Mas, tak pate Hari ya satia ka pasar ke bening area. Singa. Jual lah. Wah, itu Soka belanja Oh, sok. kisah ni ka belanja sana kan. Abelen cek ke pasar tapi dalam perjalanan roh awal engkau pasar kabe naben kaderso saya ingat beda apa bona arte Thank you. ngiding belaili Bujon mah kopok. Oh, dang berema merekam jalan kau lolo jadi. bona bo tak ngiding bona Pas raki jan. iya solo berema Soro jual bentar. jadi ya memberi Oi. jajan Soka jaga belanja. ini mah kau pengen Soro joger ya. Pas utengan kopeng tuh. Ketini kita gugedeng. tak ngiding ah gitu mangkat Eki, Pak. tidak mana putri nang dia Eki, abang Pak, kau Rani. makna arte jaga ngabri anda Eki, Pak. mangkat dulu kawasan iya Jangan ingat hati jalan. dia lewat dia kah Ada, Pak. jaga asa mangkat Angkat ya, Bu. Angkat ya. iya Ini enggak pakai gitu. Latina Putri, buat sekolah anak terus lagi ya. Saya nggak jaga mereka ada lebih. Mereka ada. Oh, belajar aja.
Bade dalam, Bu. Coba olok rana, ibu tero atca anak aros seruana. Ya loke, Bu. Iya sana. Bu. Ya tak rahim, Bu. Kalau Kak. Kalau anak. Apa? Buat ni tak duk emak cong, saling ngeleleng nak. Buat nak pulang tak duk padu, nak bentar kancangan nak. Nyata nangkok si Raja tu sambo. Arapa mangkok mani bikin ganda Arya, Bu. Tak nangis, Kak. Tinggal pukian nasa sakolo, nak kusi orang tak andi, engkau benbok nama yuk makmu kol mau di arena, matur kusi orang sampurna nak, sesakaretan nak. Corak nangkok kerong dekat Rahman. Ya Allah, mak kira datang, Bu. Rahman, apa penting siang alako malam alako. Angkui pakan nangkok kalaban mbak na tak ya bukan mbak nale. Iya, Kak. Muntak kakak nasanya seraka sengkok ben kabok na bisa apa nak, cak ibu laku acara Arya nak tak bisa alako nak. Ada sendi mapo ibu na racong. Rahman, Bok nangi dinga panjo kapan tanah ibu. Kak, Cekora. Kak, Riak, Kak. apa lena mbak na Kak? Enggak kerong Kak. Leng poi rana kane sere sengkok bentare tanah nak marko tak pada ban bola tangko nak. Beyetina Bu, meski tak nemu saya tanah anggok kan nyari kaju, pola mek gue datang ke ni serah beri beras. Maksud tu oleh nyaman atana Bu, meski nak apa? Engkau oleh kaju buru giba bingkok Bu. Iya man kun cuma bada kajuna nak ada beras nak dua apa nak setiap orang pun kok ban bok nak. Kok tak nemui kakak, Kak? Tidak lek nangis poi nak, kok tak nemu tangan beras nak. Arapa ramah pak gak ada mati udah engkau bila. Nangis, Ya Kak. pas sabar nak, saling lapokin nak sengkok ban bok nak andi capnya Arya nak. Rahman. Lah, Kak. Disentuh, Kak. Pak Arif bintang tak nemu setan, sengkok, Kak. Marida pada makanin kok Kak. Upaya rasa makanin kok sataretan nih Kak Rahman. Cok nangis nak, baru soreng nak ning lapokin nak sengkok ban bok nak ban alek nak. Kak Rahman. Buat neneng dina benembuk bi alek ya lek ya. Mak boleh bok nak cok. Apa Kak? Cok lo kalau kau colon nak, saya Mak cek cekeun bapak nak lata dok nak, pas bok nak colon nak boy, nak mata ni serbok nak saya bok nak. Atina taretan lah terus mana Kak Rahman. Siapa makanan abak nabu? Siapa makanan alek Cok mentak bitabit engkau? nak muna colon nak, kau mentah dok bok nak tak bisa ngakan nak, mereka tak ada si alak kuah boleh nak. Iya tina gendimang kok nemu laku, kok mentak nemu laku kok tak mulia aja Bu ya. Ya saya anak Jangan kok noro amun mak laku Kak Rahman. Rahman. Enak ibu nak benalek nana. Lek, mun buat nanorok ala ke wabu remah. Hah? Mun buat nanorok benalek ala ke wabu remah kok. Hah? Kok norok, Kak? Naruh ada emak nak coba nabok bebini nak. Ya lek nang dia berengi kakak nang ya lek ya. Kani sereka. Taretana. Nangis kok.
Raja tu sama raja tu Rahman. Oh, enggak sabar ya Bu. Ya, Cong nak jeri ya, Cong. Mentar salamet coba na, Cong. Cara apa mo aromona apa? Sampurna, kabukin na mo. Ariyama Bakiana sakit asamar kena Sakit salang tengah kok kan mbak Naka. Nangis, Cong. Tapi kan ancur aja na Cong. Lara lek kane serembuk. Banyak emak kata retana tak nemu sekana Rahman. Setiap orang sesampurna mo diare, Cong. Percuma di dunia. Ada emak. Kerong Rahman. Anu anu mati yang boy. Apolo lambon. Lara, Cong ngajari ya, Cong. Pak lah bodak alam kopur. Jok ku sebut boy. Nyok onaki epak ternem jalan sepadeng alam kopur. Kerteh. Apa aku nana engkau odik ngitunya kak? Percuma odik itunya. Tak tahu karubon apa agak Rahman. Engkau lah dengan usaha dinana pak tada sakale lek. Sapena tada. Mbik na tada jual lantaran panyare tambuna bok nah. Mbik kang lana sipo bok nah ya lek ya. Bok. Apa, Cong? Lek Apa Rati. Kak? Kok motor akak nah ya lek ya. Buat antara do emak Kak. Apa bok nega kana? Kok saja nih akak apa dina Kak? Anjak dina. Pokok bok najak kaluaran bi embuk dina. Ya. Cabit-cabit ya, Cong. Tabit Kak. Ini seret tanda sudah dua, Cong. Tanpa mbok nangkok tak bisa dioret, Cong. Kak Rahman. Nyonaki lek engkok melar muka. Cepetan mau lako. Kalau mau mbak dalam mau laku kak. Paengak kata retana. Paengak akak ambok kak. Pernah menakakan tena bapak Kak Kok Rahman. enggak kapasrana bapak lek. Sebelumnya bapak mate tabona sebelumnya pak artikel. Arah pacet ngucap matoro embuk bekna cukan alek. Engkok kepala rumah tangga lek. Kok pernah salah nana mau laku seneng kak. Apa aki kata retana Kak Rahman. Kok mengkatu ya lek ya. Kata aku buat Naka. Mengkatu ya lek ya. Saya nak jok kalau payah Kak. Bu, Apa, Cong? minta ojak kambu. Amit. Iya, Mbok, nak. Tidak ikhlas, nak. Angsal mbok najak kalau pae kan, Mbok. Nah, Cong. Apa na mbok na orang berumah tangga, Cong. STP, Cong. Kak Rahman. Mengkatu ya lek ya. Selamat kak.
lapar tak kuat, Bu. Negara apa, Kak? Abang kok setane acong, cek caratan negara lekadu cong. Hati nang kok antara minta kata tangke. Lah racong, pada salah ngajoria ki acolon anak ada kita sekarang labu kan nembuk sepada soreng cong. Tina alek kabar ngangkok, Bu. Kapur ngabok na ya cong. Kok tak kuat lapar, Bu. Bareng Mariana, buat kakak na pur ngabok nana. Dok mak asing kok ria, Kak. Intar minta kata tangke, Lek. Pak Ibri menoreng ya, Kak. Saya beri cong. Masa iya? Kok minta apa saya beri, Lek? Setelah sakitan kok bener, Kak. Norok menanya iya. Iya, maisen kok noro ada. Mariana, kakak nana. Iya, Bu. Kok Tina, Bu? Iya, nak salah. Dina Bu sing kok ambut. Anak nawangan kepada bersalah. Iya, Bu. Ayo, Kak. Kata, Bu. Naon, Kak. Imma pasar lek ki. Jadi ya biasan kan orang re banyak lebat neng dia deki kan mau temu kapal parempokan senyaman ro kak. Abang kau biberne laku gelu ka pasar apa keng la obus pasar. Anjok nyaman dia. Hmm. Termasuk ki kol betok ro. Saya kiri benebuk ya so. Napa nih? Saya kiri benebuk Ah. ya. Ten asal sedon sebenarnya. Mari ya belanja gedang. Biasanya pada tukang beras, tukang apa? Kamam ban pak. Mak nanggung gedeng jual lo nama kena. Bang mungkin pak, Oh luang pun ki. mungkin nih kak paju kan pada gelap paju petok saikat situng, paju 1000, paju 12 saikat. Mak jual kon saya bujak yang mangken gedeng larang pian. Masa? 5.000 saboi kene kak. Setong? Ki jodoh. Manis kene. Manis pak. Jual kon 5.000 boy. Ini kata tangken kau lo kon 5.000 malolo mele. Saboi. Itu ini kan mon 5.000, mon baju 5.000 oleh sana apa nih kak? Pak? Kau 5.000. Kami. Manis nih kamu. Manis. Dinyoba aku lagi. Bah, ini kak benih gedeng Madura, Gedeng kamu kene. gedeng Bugis. Oh, mungkin saya manis kan katengen Mungkin. kau lah. Hah? Tengen kau lah. Manis nih kak. Jual kon 5.000 nih kampian boy. Oh, mungkin. Ki, manis nih kak. Manis. Jual kon 5.000 rogi kan mun jual kon 1.000. Oh, Ini merah, udah gedong kon 5.000 tong. Gua namun kon 5.000 jadi kelar major ki. Bo. Arya jual kon 1.000 nih, soro jual kon 5.000 nih kak. Mungkin 5.000. Berarti Sebolo aja lah. sabolo duaan ki. Bang, dijual kon 5.000. Oh, mungkin. Nih, sar udah kampian nih katen pengen jual kon 1.000, kira kan bedik kon 5.000. Mungkin. Dak rem gini-gini, mak ngiboreng kilo ni. Kelar major je siapa major nanti ki. Nama ya Big Daily. Kenapa ini kapan? Kan ini jual lah sampean nih kak. Mungkin. Gen 5.000. Gen 5.000. Kau udah rasa anak empian nak jual gen 5.000 beli Mungkin jual 5.000, cak nempian 5.000 bulu. bukan nengki. Oke. Jual kang orang gen 5.000. Oh, mungkin. Kau udah rasa anak Wah, Manis. mau anjir. Rasa kami, rasa apa sih majar je. Lah 5.000 sana pasar keming ki pak. Kami. Nama nama. Cak nagen 5.000. Gen 5.000 jual kang orang. Kau udah rasa anak
kula ngene Kak. Makarep. Tegengan kula nang Mas kan tegengan ben ki nguntek tur kecolon ada ki pun akaleroan ben ben kaula. Salah orang. Kan gila bonjerna. Mbian na jual gen saya burogi mbian Pak jual gen saya bu. Jual ka orang ke 5.000. Kaula rasana engki. Abila lema kaula. Sekamai jual enggak. Bo, pes engki maksud kula pesena kura Pak. Pasera saya melia. Arasana kaula. Talang juga bila lema. Napa saya jual enggak? Ria salah orang kakan gedung kiri orang ria. Jangan ngapain? Jual 1.000. Baru kimpan kau jual 1.000. Jual kau orang ke 5.000. Kau udah rasana ki. Engki. Bila lema. Bona mae cokot lele. Bon. Manis nih kah? Manis gitu kah bon? Manis borem aja deh. Bojer besen aja dah. Bon apa sih pak? Apa kau sih pak maju? Mai kakan. Pikiran nama joro gedung jok laku naresan kau tak mau apa sih pak maju? Maaf Jong, kan cetak wate boros si seporan apa ini. Reng kamam bang. Pera, Mungkin pian reng kamam. reng karang nangka. Apolong ben karang temi. Engki di sana karang nangka. Ki terus kabupaten nah? Kecamatan karang domi. Kabupaten. Karang Mencilon. Karang Mencilon. Nyaman pas tong ben bubek belo gini kah? Sepora pi Jong. Engki dikul Maaf, pon, Jong. keng pon palang kaula. Kena ki. Kula nyon amit. Napa Jadi nih? gonteng so, cok panjing ngelajar gonteng so. Jong. Cendera jalan lu nak. Cendera jalan dikasih rumah aja mangkat dulu. Tiga sajana nih kok rumah nak. Pinyara lako kula Pak. Ngeneng dulu nih kok ini ngebulu pada parlo nak. Rumah ambian gini. Kapacaran kok ya. Cai. Genteng nih kan. Kayak yang sayang angku ini. Jadi aku nem lagi angki saya bagus, gonteng ya soyo. Ini kau orang. Orang ini gua tak ngai dinjak jaja apa jura makku nakim. Kini kan nih. Ntar ya cai. Ana ngalokan kapi deh. Mbok nek ke mbok karoma ben kok patawa ka bapakmu sok ka ebo. Umpamana bapak nebo nak ndek. Jadi kan jak nangkok Kak. Angguan. Iya Ndak Kak. man, iman. Hah? Ndak boy. Buat tanggung jawab so. Bodem kok ya. Angguan. Bang, kok. Siapa nyaman Bang? Tina. Tina. Beda apa Kak? So. Arwah siapa? Oh, rentak wate boros lah kar. Nyaman. Nyaman Laili. Boros. Ara Pak, abot nan Laili. Inti bi si bau. Iya jangan kau miari ya. Oh, Bapak kasih aja. inba an si bau. Marena borong marah sama yuk mon. Hah? Bongki beri hiburan dulu. Coba jak angkui Kak. Latih nih dek. Kita seline kalampi nih, kuni buang napa na? Songgok. Udah tambah Ini gonteng kak. wah. Arya, bila lah napak ka kuning yuk. Meliakin kalam visi gonteng. Terus Pas bendoin 5.000. Apa? Melagi bensin. Obor. Kalambina. Wah benih kalampina sampai 16 kapi. oh ya perawan Cakna jeli ya. Mon reng kota maksudnya tiap pagi ra mandi susu ya. Gua mandi susu. Kau lo kelaku mandi susu keng tak reng mandi susu nih kak. Kotu tedung ning tas kasur. Mun tedung ibu bae karo bilis. Kau lo mandi susu kau. ini susu nih. Mandi susu kau. Tapi benih Pernah mandi susu tate dungi bobo bu. Eki boga lapangan ben bilis yosong. Mandi susu apa lah? benih susu bendera gini. Susu apa? Pacar ren. Boleh norok-norok kan kok saya ngangkui ya Laili. Tina ya, 3 Tina gitu. Tina sataretan ben Tino. Pokok benak anak kang kok pokok benani serka sing
Mak pas tak kening dina ya so. Bila lang palang rasa sono atena sengko bila lang palang kada orang janda rasa sono tanah pado barang namun tak tekaan tak turungan untuk gila Mun pada nih sedikit pas akabin yuk. Ki, mesti karja impian debak kacompo. Mun akabin dim mah. KU ti. KU. Kau adim mah. KU ke kantor urusan agama. Mun orang ngari tak pantas jika kabin kau Bosone ki bo ngajirian. Akabin kau kuburan. Ya, bukan benih. Ika kau apa? Jono tak selen ke kantor KUA kabin. Hah? Ki kantor. Mulia? Ki tore. Maju. Tore ning kasarane. ngorok ayo kak Panggilan ke pasaran mah. Pak, Apa? jangan boros pak. Etor kok bocolok Nyangu perak pak. Nganggo perak? Tidak sana. Oleh apa, Bokna? Nyangu perak pak. Perak apa? Saya beri sampian kiro. Iya. Eka beli boneka pak. Nikah pak. Iya. Sabelun ke dalam. Iya. Kotu sampian tamaran tekasa. Marang tak dia. Paju ketegelun sampian deki celok kesanten kau lho pak. Sing laran tak. Engki pak. Aduh, ayo nih kan dulu. Ayo ke dalam, Mas. Siapnya pagi persiapan ayo. Rumah bapak. Oh, nyaman rek. Soh. Tenang. Enak, porsen ada di. Oh, sampian nikah ki, sampian nikah. Je acacaan apa? Eka bele bonika. Tilo soro anyanyi, soro ngicu-ngicu. Nyamana bonika? Mau temu beremang kok so. Celok kepak. Tos baranta kelu. Wari aranta. Bo. Pak! Pak. Iya kak, Pak. Arya apa lah ini? Bonika, Pak. Bonika nah. Coba di. Enggak lagu apa aja dah Bokna, Mas? Rot.
boneka cantik dari India, boleh dipandang, tak boleh dicetot. Lebur ya mas. Leburongku ya. Leburongku. Laili, engkau le meminta kecung ya Laili. Ngomong kecung bro. Bro, ani kakak dia 5 es rekam na lagu melolok. Wah, Nana, kasih larang bisa. Memorina raja. Bobo ni memori na Pak Sera coba. Apa? Kabel kok. Pak beli apa yang tak bisa Laili? Memori dan apa? Iya. Coba engkau kemudian aja. Thank you Pak. Ah, bisa kemudian. Oh bisa Pak, coreng siandi Pak. Hah? Saya mau kemudian. Bo nikah. Ini ngaki na colok namen Pak. Iya. Iya, hikam mah. Si nikah kok. Ada ya? Ki. Arapar ya mas. Konslet ya, konslet. Bodo kabel ngon. Kong sulit sudah Pak ni Pak. Konslet. Ki. Ono nih Pak. Juga udah nyaman nikah Pak. Ono nih Pak. Ani kakak udah Pak. Tot, hadirin pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba engkau kemudian ada Laili tak kalian Laili. Aku anang kok kuburan. Coba. Coba ya mas. Coba nih. Ano Pak? Coro noro kok. Arya membeda apa noro boy. Ya jangan kalau tahu mas lah culak mencelak pada mata nama. Soro jo noro. Noro. Noro kok. Noro Pak. Ro. Noro. Mak cengkal si tahu boleh noro. Ai, ro. Aduh, mbok. Arya orang ria. Tak lolo kapak dia. Orang ria. Ingat laki-laki. Aduh. Orang ria. Boneka ngajentol kacetak kira kenapa enggak? Ngajentol kacetak borem aja. Engki oreng nih. Bobok nak. Borem oreng. Oreng kira. Kan buat nasa ngiba Laili. Oreng jura. Bak nak Lili. Nah, oreng jura. Oreng ki oreng. Orang lu. Engki Pak. Amun orang pak. Ebatan apa nih kok? Mungkin timin Pak. Nih kak neng sing ibu. Bapak nak neng Lili. Bong kilai li sa bareng uning tapi si parlo neng. Kalau beremah. Ay neng ni sergelu Pak. Ngeser beremah. Anak-anak nikah Pak. Pak. Apa? Enak juri ya buat nawa pak. Ngajentol malah gila kacetak. Mas Kono bola nak beremah. Bosake. Jadi ngati kelurahan. Bulat. Terus apa? Bok Naria mas, cek lacu kikir ban sarombong. Iya Berapa? bok. Mula tirani sun arapa abot na mas. Betul lah. Mata oleh, mana cek kikir-kikir katina sarombong. Mas jelas engkau sa kenduk sangang bulan mas. Macam-macam mau jalan pada kedua sangat bulan. Anak siapa pun? Anak engkau. Anak nangko. Anak engkau. Oh jangan buat nak. Engkau sa kenduk mas sangang bulan mas. Bener banget saya kenduk tapi saya nyimpen siapa? Mentara sa kenduk bisa abor ya mas. Mari kan siapa saya nyimpen engkau saya nyimpen. Iya pak, menambah nih. Arya, sama ada. Ayo kada dia. Jangan gelak mas, mata Ada. kami ngaltok mas. Ada. Padoh mbok nak. Engki Pak ada Pak. Siapa pun yang mana? Siapa yang mana pun? Ngaku lah cucong. Yang mana tak tanya kacolon ben kok. Luksam colok. Sera Pak. Yang mana ben ah? Rahman Pak. Rahman. Rahman nih Pak. Apa masuk dena pun? Dia cek putra nanggian Pak. Ya cek tangan anak. Jajak pina. Tangan anak dia orang soki, orang terpandang tak mungkin ngacek orang talpos yang ngabekna. Apa anak todu seneng ben? Bana tau le nak jeri ya mas, bana lambak bana. Tak mungkin ngajak bana. Ya mas. Kula Pak, kula ki bangal kasumpana Pak. Larade engkau orang tak andi, engkau orang tak ada abu tomanga, engkau orang tak ada apana. Nengen. Bentar kan nengen. Mun tak tanya kibak nara soro. Nengen. Terus berapa? Bulat. Ayo terus berapa? Mun Apa boleh? Wong nikah na boy.
Orang nikah pun tengah datang kan kau lah taruh apa saya tak andi. Apa? Kamu taruhan kokolan. Kokolan berema. Saumpama eneng detik saya ngibo, impian kokolan ini kakek ngumpas eneng saya tak ngibo. Kau lo kokol ini. Oh iya, tarapa. Tarapa. Kula Siapa sing ibu wana? pun matur ka putrana. Enggak ada majikan abokna. Kula Sing ibu apa Lili apa Tina? kula pun tak gelem Pak Tina lah Mas, mayuk norok engko akabin. Mun kun bapak ben ibu tak gelem Tina lajak nangko kawin lari ngucang anika Pak. Iki kok putrana mbiyen sing ajuk Pak. Tangan anak ngocak. Engki. Ing sing lopot buat njawab. Engki Pak. Mun lopot Iya desak gelu. Lena Tina. Tina. Mbok Indra anak mulai lambak atau roh candeng tua bon. Ngerti? Satya bon kudu atau roh candeng tua bon. Kok Satya lah raja. Mbok iya tahu cek raja bon meniti kapole. Mpian kun nyaut engki apa enton. Mbok Satya cak kudu jawab jujur kangko nak. Siapa sing ngibur ya? Apa Lili apa Bona? Engkok, Pak. Pocur kemas. Kemas lagi. Bulbul bon montolana bon pagi bon. Ina cek toleh jelon nih. Kon pada koi. Mpian bulbul saya kau lo salbut. Beremara bon mbok ngibur ada Arab atau cun? Perlu apa bon? Jire kalak yang kok Pak Cuk pikir kok. Hah? Eka laki ya? Iya. Buat na neser buat na. Neser. Arya. Neser Pak. Iya kabin. Iya Pak na pada mak pole Mas. Mun anak cucu laki tak terus kata tangkeun. Iya. Iya. Mbiyen nikah rembug ini ngak rasa-rasa selebor. Seret-seret lorgo. Dumun lah bajet lah neser du berema angsal buat na tak andi bine. Punten Pak. Tak andi bekal. Punten Pak. Siap ngambil tang anak atau bersiap angku ima fokus buat. Engki Pak Ya siap apa? Kita dalam lagi bagian-bagian sok. Iki Pak. Eki kalangkong Pak. Iya. Ini sing genteng Pak. Saborana Pak. Pak kabina tahun detu dah. Saborana Pak. Iya. Laili. Ka dalem ya, Boy. Ada lagi bakal dalam. Engkau antara jalan anak lagi. Ya. Jaga dia. Laili. Mun pada tamu engkau keluar saja ya. Laon agelan ka. Tahu sudah Pak Dek Emar yang kok tak tahu dia Kak. Bukan lu ya Kak. Tajuk kan lu Kak. Apa kana? Kok lempong tak akan sekali kok Kak. Mak ada itu Kak Rahman mah kalau Pak palawan mbakna. Aku menantang amu anak. Kok pelekat tak nemu aing Kak. Mak beriale. Laki salan cengas kok Kak. Tamu'lah parasata Asap perebut kata arah teh. Lagu nangis malolo rasa. Marita engom sesengko. Tengok Rida Kak. Raja Susale sengko agama anak.
Kena tengok kurma saya tak rasa. Minta asing kau kasapa. Ya minta akasapa kok lapar dia. Lapar ramah. Tanda obat kok lapar ya kak? lapar le. Apa tengok kita kanan ya kak? Mayu minta le, kau belatang ke. Ya mayu kak. Minta agak Pak Haji Akbar le, minta agak Pak Haji Akbar. Mayu aja lan lawan ya kak. Mantar egri Pak Haji Akbar ya kak. Naon le. Iya mayu kak. Duh mak. Kapelatan ke pola bedereng ridho. Parya kak? Udah tamu lek. Kamu ibu remah aja dong. Kurang ngemis lek. Oh iya ya. Iya orang ngemis aja kak. Beriin kak niser kak. Ngemis kalau pak. Niser aja kak. Ring beriin kak niser kak. Ring ngemis kak.
Engkau kereni serah kena-kena yang tadi bisa beri beun kan beun ning aresan. Bodoh kok bunda kodur. Bawa beri rani. Iya sih, nah beginiin bon masih orang saya bagi. Engkau tak engkau bisa sekali. Wariak dia kabel es. Iya jadi bagi. Iya tak ada boleh. Orang yang beri amal ke orang marah ya. Arajan kencur nama soal beri ke masjid. Ria gelu beri. Beri lebih na sabak ke masjid. Iya le. Pilih kamam bean. Buta ambean ki. Bening buta. Tak nangale, Pak. Mak tak ngemis kata lu. Bengki kan buta. Tak nangale kok. Butanya mana ruang? Iya kok mari lah cok kiri. Nih kau ning bean. Nih sana apa nih? Tak oning, Pak. Tak nangale. Saya bu nikah. Kalau beri amal kasampian ridho. Sosok sangat seket. Jadi mau ya sosok kok kak. Ketika beri second rupiah. Nggak beri amal ya kak. Kau tuh nurani dari ate. Mas kena beri berapa oleh tekanan? Iya. Andi embean sosok. Tak andi, Pak. Iya tak ridho. Andi nih sisanya. Di masa kok sekolah pesen. Lapar embean. Ikan mendadak besi nasi lapar. Oh lapar. Pak. Nasi pecel. Kinda. Nasi rawon. Nda. Goromuan kalau nuring gua. Ari ya mak ere tare bukan. Ikan sada ridho, Pak. Bodoh ya saya bungo ya. Iya bu, kisah bu. Ya iman ki engko. Iya lah. Allah, orang yang tak share lah. Bodoh kita ada engko ya. Lapar. Itu ora beri nasi bibakan ile. Berma anu jong pese tak nego jong. Anu ada iki nak iki. Cik kalang kamu ngapa? Hari tak kenapa? Masih karian ketelur Ini lah kau cukup pagi jadi aku. Iya kak. Kakak nak gelu nak. Iya bu. Area lapar nak. Aing aja lep. Lep Pak. ganteng ya. Wah. Minta aingnya Itu pak. majikan ya. Udah tamu. Amuitin orang ngemis nih sertin. Wah beri, mari beri. Sini kamu. Ingat suara kakak, Le. Kemana kak? Kau tak tahu kau orang dia? Iya. Dah Kak jangan taruh. mana bodoh aneh orang soki ber ya kak. Kau di mana le? Jadi yang kau pengen. Sama beri nasi. Nih sertin. Kala. Ingat Kak Rahman, Nek. Iya dong, ingat taritan nabok nak cong. Boh. Lu racik duka In mai kala atin nih sertin. Kala. Buat nega nih serah. Bisa apa nyerok? Kak. Ibu na betul na ya kak. Iya, Bing. Jadi taritan nabok na Bing. Tak ngako bok na cong. Kak Rahman. Taritan nembian nih. Tanda-tanda sana. Kamu jangan kak. Kak, tengkok taretan nambok na kak. Apa? Tengkok kan taretan nambok na kak. Tantu celok. Nang tanda apa? Nang. Aku man taritan man. Man. Bari ada apa ya? Rahmat. Apa? Engkau tadi mbuk, engkau tadi mama. Wah, aku man nembun man bo. Kak nambok na nyari laku kak makanan nasi tengkok kak. Ada, sabar. Taritan nabok na cong. Kak Rahman. Tojuk. Cik gawe masalah, Bon. Cik gawe masalah. Tojuk ke tepak. Enten pengoya aku mata raja tu sambian. Engkau kan Tikel jauh cak todus. kabur natu mau mbak nah. So, engkau tak andi mama, engkau tak andi embuk, engkau tak andi siapa, engkau udik katibi. Oh, keluar ribut. Iya, bok na cong. Cong bok na bok na cong. Taritan nabok na. Bari ya sekarang. Ada taretan nambok na kak. Makana bari yo. Makana yo. Nambok na kagencila. Yo, makana. Ya Allah, mata ni set. Setan nggak tahu. Udah remaman. Gimana yo? Hah? Duri yo kalau nanggok seneng yo. Hah? Kalau nanggok sopi yo. Hah? Man. Ay, remaman. Tengkok mana ke arah Mak tak Arah bangmu nabok. Iya.
langsung baru pas. Timur dong, timur berarti masa kita lan jangan emas, lan jangan. Lagi cara Arya sektekmu. Ini kamu kita bawa cuma apalah jalur sama harapan tak enggak. Cuma saja bagian karya ke arah mana ke arah tak enak kasih kok ke arah tak rahmat. Boleh. Aku lagi tak sekarat makan. Engkau tadi tarikan bis gak buat nah? Apa? Mama Nawa ada apa? Agak ke arah teman. Mama Nawa ada apa? Mbuk Nawa ada apa? Hah? Hari yang mana kok berdekat? Oh iya mau nembuk naba dia mak sorong aku mbuk nang kok. Hah? Enggak, Rem. Coba nerem harta bentunya. Nama saya kok jeng nabok nana. Siapa yang mbuk buat nah? Kurang ajar banget. Mbuk nang kok mate, mbuk nang kok lah bongkak. Istighfar, Cong. Jangan jeria, Cong. Setan lah. Boleh. Apa? Cuma ngucap. Marajani ya makna ke arah jangan kok taretan nambah ke arah Kata Andi minta mare minta kan luar mulai. Ngako karetan, ngako anak, ngako mbuk. Tanding bungo. Para panarema maknaka Mulai mana? Numa alage bagian nasengko Mana ngapa taretan namanya? Ada pun karetan kan. Area siapa lagi berenang? Ada amuk nang kawan mbak naga. Mbuk nang kok mbok nah. aku lagi narengan naik pasang paramu aku kena sengkok kan mak narane. Batang kepala ngasengkok bu.
Beda apa? Anu, Pak. Kecelakaan, Pak. Beda apa kecelakaan apa mana sik jer kalacan dengan area-area? Ana sik lagi kena, Pak. Apa boleh malah ini? Tak oning, Pak. Mana sik tak buring area? Cana golok beli mun nasik nano. Beri nasik lah. Nasik golo, Pak. Ngalah aki mun golo, Pak. Tabur mulai li, Pak. Benar ya bodoh. Hah? Tak ini yang kita jangan orang. Pun bodoh orang ngaku kaki pertolongan ada tolong. Mungkin ini kan dia tolong. Mai tolong mana mau mata buring nasik. Iya, mayu kakak. Nika sena bung berua. Nika cari tanah, nika kota tanah. Uduna, mak buat napa dede istighfar buat anak. Ojak nasi eku. Tak iya kok. Pas tak iya kok ekopop jera tak ngako. Ojak na jadi tarik tanah. Oh, iya. Siapa dia mana? Siapa yang mana dia? Istighfar. Aduh, ekuna. Siapa yang mana? Rani, Pak. Rani. Ada siapa ada? Rahim, Pak. Rahim. Ada apa ada? Ibu. Bener ada antar ngemis buat. Pak. Mak ngemis buat nak. Boleh mas Andi bengkona. Andi, boleh Jangan ngomong soking ngemis, Pak. Mare beri bengkona. Ini kan ngemis bulan tanggi. Beli barang pak. Beli barang pak buat nak. Jika bodoh nak kau lah pak saya bu bang. Ini sosok sangat saya ketani kan lah boleh. Iya. Bang ajar dia buat teko nak. Bener area tadi tanah. Pak. Bo Arya, nak nunggu jaga dia. Halo nih pak. Arya tak nangale lah ini. Buta ini ka, Pak. Benih tak ngale buta. Bukan tak nangale. Nggih. Bo tak nangale arah apa deh? Mulai kikana apa mulai dalam tabu? Entar mulai kana, Pak. Mulai dewasa apa mulai raja? Kene. Hah? Buruan ini selalu mercon. Ada bener tadi tanah. Dia. Mapas tak yako buat. Buat nara buru bori di nara buat bekalan ke tangan anak buat. Kau lah, Pak, mana bitaretan. Ciknya mana pun taretan. Apa boleh ring tua, Pak? Iya. Ki kampian gula mat tua. Alebian yang kebenting kareng tua. Buat na andi adat manusia panjang buat. Sana cin bani taretan nama katus ipokol ing Arya. Anu, Pak. Buat nara mentang-mentang bani adat titang mantonan kok ya. Ring soki bani ngapa? Kelmegeli, Pak. Kelmegeli Arya menurut nyamat ngeneng. Menurut nyamar ya pada Rahman, Rahim, Rani. Bang Kijak masalahnya ama Pak Pasero. Ada di lima lili. Dari tuan tua. Buat naik tabu colok lari serius ada di lima. Ulah tak tanya kanan pak. Dah pakai ia pun keceplos tokolan. Dah pakai kau dah pakai ia kan soal. Ada di lima so. Dari lengsa. Dari lima dia. Ada di lima dia Rahman gila buat nemu di lima. Jadi kan to masuk kan yo. Eka ongkol kan to. Neka. Iya. Oke. Ada bener dari tanah ya. Bener nak. Buat mak bisa tengen dari tanah dari apa wan? Tengen ka suarana. Saya mau call siapa nak? Saya mau call siapa? Rahman, Pak. Rahman. Bener anak nak. Bener anak nak. Neka. Punten gula Pak mate, mbuk mate. Arya siapa aja runggut tadi? Bota oning, Pak. Mata apa yang nggak boleh li? Mun saya jarum ngut kene kan gila pun ngucap. Istighfar. Colokon ben. Sekojak istighfar seruat obat. Arya mbuk nak. Ari embuk-en. Ayo taruh goreng bu lagi. Biar pun tak pakai botol goreng cepat bu lagi. Jadi betul dari GKI yo. Nah, Jan. Mabuan pasaga ko istighfar na. Buka aja dong. Pada goreng ya. Maksud dorong ojak istighfar seruat obat. Benih nyaman ria istighfar. Oh, mbok mulai cengkal kolot. Pagalo seksa. Istighfar wala. So, Toh, bener ada kira anak tari tanda pendapat tuh. matanya kagul Pak. Sedang ada apa mulai bana? Jangan tanyaan nikah. Tak suka engkau adik bantu kurang ajar sampai ia ada menghina orang Arya, menghina orang pengemis. Pak, Apa? kasih ojo. Tahu kan kak cari tanah Arya bokol dah. Tak ya kok. Ayo nyingla bana. Kalau dari Nyingla. Pak. Tina nyingla lah. Kalau nyingla buat neser ke adik ulah Pak. Neser ke adik tapi pun kurang ajar nyingla di rumah. Ngocok-ngocok. Ayo lah. Mau pada keluar pada dari dia.
Arya orang ngemis, Arya mun bada orang ngemis Arya tolong. Mangkana kan kau Mak boleh sampai masuk karo Mas Racin beda nang elorong ngabut waki pertolongan tolong tahu. Kau udah boneser Pak. Saking murahman ngurusi jengkal. Ada tapi besi gitu. Mikirnya besi. Heli. Ulan di saya bunika aku. Ya besi nak. Arya mun beda orang ngemis Arya kau tuh beri. Engkau ridho ya nak ya. Lah. Enggak. Langkong kita. Ini kan Ya kiba. udah nyumbang apa? Nyumbang saya bu, tapi korban teh dubolo. Wah, Arya. Kiba kasam. Kiba kantos. Boleh sa. Atar kacilan na sa. Lele. Dia. Loh. Andi pese saya ibu bapo, long boleh ngak juri ya. Enak. Makai baboli ka kenang nabah teti duboloan ya. Oh. Tak jujur gini Pak kasih bini, Pak. Biya bapo long mana pese boleh tidak berjalan. Dana. Ariyalah. Amal like andi buat natakan di siapa jo? Iya. Dia. Ariyalah surah amal bila boleh bona. Untuk sisa arwah bona banyak caca bona. Sesa arwamben tak makalar saya bukan. Udah lah aresan setoran motor pada bodoh. Setengah arwah tabung arwah. Tabung arwah, torok arwah. Tina na nyona. Pakai batik Rahman arwah. Tina jelamat teh. Wah. Ayo tahu. Tina benak kata purin ya. Tanpa malah Rahman sadar. Buat harus lagi lebih baik.